Kurang satu ya. Dua lah nggak ada ya. Ayo dual aja ya. Hah? Ayo dual. Kurang pintar aku buat pakai dual put. Iya juga ya. Nah, oke deh, oke aku pakai dual ya. Kalau aku minus nggak tanggung ya. Tapi kan kice. Jangan Malu, dah. malu. Malu Nggak minta kice put. ya. Nggak quick check aku put. Iya. Ini kurang satu loh. Siapa ya? Bonar. Bonar pun boleh, siapapun boleh. Roy itu. Mana Roy? Raja Bon. Oh. Mat. Ah, Jagain mat room 12. udah dibuang. Walah. Serius kagak dia di situ ya. Oh, kau friendly sama dia. Iya. Gila si Roy, si Koko, si Shogun main di situ semua. Astaga. Yuk yang nonton yuk di like ya, di like, di share. Ini baru pulang kerja ini. Pulang kerja langsung war karena bentar lagi naik pangkat klannya. Jadi headhunter emas. Jadi harus rajin war. Dan Biar harus dapat GA. dan harus rajin menabung. Jangan lupa. Astaga si Jadi Koko. makanya rata-rata tuh kalau orang jadi CM tuh duit harus banyak tuh. Nggak juga, saya bilang. Nggak juga sih ya, tapi harus bisa mengasih lah lebih dari semuanya lah ya. Minimal orangnya kerjanya mantep itu. Iya harus bisa begitu. Terus Biar satu put jago. Terus satu lagi put harus ganteng. Itu. ayah kan gak ganteng. Wah, kau gak lihat terus. Aduh, makanya kau sering-sering nge-DS kau put. Aku sering on cam, kalau DS. Kau nggak lihat ayah kemarin. Yang lihat tuh si Zaiden. Ayah giliran kayak gitu nggak ngecat aku. Kan di DS, kau nggak DS. 5 bang. Aku ini ya, aku SC ya. Boleh. Aduh, 5/6 sih kita nih serian mau ikut war nggak? Nggak ada yang Udah respon 5 mereka aja nih. lah. Astaga, nggak ada balas respon. Ini pun Yang boleh. Rian mana sih? Rian yang mana sih Rian? Ayah juga nggak jelas nih kadang. Shogun kan Rian. Randy. Oh, Randy ya, Randy. Astaga. Wah, kau lah. Nggak bakal mau. Ayo Roy. Udah, ya. Astaga, Roy. Udah ya 5 aja. Astaga, sini loh. Aduh dual semua lagi dia. Kita nggak ada dual ya. Kalah lah duel sama ABC. Iyalah. Kalau nggak deko-deko ya, enggak kalau nggak deko-deko kayak kemarin kalah rata itu. Mendekati aku bagai Astaga orang ini. nah, Susah kok. jadi begini Susah. aku lakukan sendiri. Mamat, kau udah subscribe channel YouTube aku belum ya, Mat? Udah Serius? Tapi kok nggak pernah komen? jarang lihat sih. Komen dong. Aca nahe masobe nyongora suci. Force Blue itu, si Oyi itu. Telah PS-nya. pilu. Aja. Nehi, aduh biung kampret. Bila harus begitu. Ayo lo mana ini dua. Nggak tahu si Koko sama si ini deh. Roy. Roy.
Benar deh ya. Ada duel. Kenapa? Aku pakai akun Bang Koko, Bang Roy. Ada duel. Jangan. Carmu aja, Put. Kenapa emang? Untuk apa nyunjum cara orang? Sudah sini. Aku dual. Aku ambil di JK aja lah kalau dual. Mana nih senjatanya nih? Put chat -1 put. Heeh. Itu Koko mau datang. Skip, maksudnya gimana sih skip? -1. Maksudnya? Kita -1. Si Roy. Roy nggak mau. Roy. Ya udah kurang 1 nggak bisa lah. Jahe Aduh biung. Ya udah biarin aja ya, lagi mabar ya. Kita kurang 1. Ya lucu lah mainnya kayak mana. pulangkan kamu. Dia kurang 1 udah nggak jadi war wis. 4 Tunggu. boleh. 4 mana ada yang mau bang. Quick change semua. Lawannya quick change semua. Oh enggak deh. Aca nehi Nyung ora suci. Roy, astaga. Begitu. Ya udah ya biarin ya. Langsung jahe nehi. Tapi Dexter. Siapa Dexter ini? Dexter apa lah, Put? Dexter itu mainnya pun nggak tahu kita. Ya udah biarin aja ya, lagi mabar. Ayo tuh biarin aja. Terus begitu. Dexter ajak. Gak datang kick. Nehi. Ini aja main sama kita aja jarang nih orang mabar sama kita, nggak apa lah. Ngelengkap aja ya, pelengkap. Nah. Pulangkan kamu. Yuk. Aduh, nah ayo dual, mantap dah yuk. Oke, APC kita serahkan kepada Bang Dev dan Bang Koko. Aduh. Yo, ready. Aku berarti tim belakang ya. Pindahnya pula, lumayan peluru 40 tuh ya, bukan peluru 30 ya, Dexter. Nah, begitu dong. Aku rifle nih. Ayo JK. Ya, aku JP. 2 jadi A. Oh, Dexter JP pula dia. Ya, 1. Mid 1. JK hit. Ayo pakai tipe apa? Udah, aman. Di A. A1 JP 1. Fire in the hole. Enemy spotted. Udah pas ini. Gantiin. Keker pun nggak kena kalau nggak keker. Kena satu. Bomb has been Satu planted. pun nggak ada yang masuk pelurumu loh. Nice. Tenang, ada Bang Koko jago. Udah. Oh, satu lagi ya.
Iya nggak kena sih ya, emang susah ya, harus dikeker ya. Lepas keker. Waduh. Kepala si kokong ngincar. All right, let's move out. Fire in the hole. Kosong. Koper aput. Ada saya. Jangan ada ya, jangan. Nice Bang Des, sabar Bang Des, ada lagi Bang Des. Fire in the hole. Waduh. Hey, Fire in the hole! fire in the hole. Mid hit. Oh, di A. Dalam mid satu. Ya, pakai ke sini semua ya. Lah, Headshot. Double kill. nice. Satu lagi. Anjir, naik ya, si pelaku ya. Pantang. Sampai situ apa kau? Kenapa jangan medkit? Siapa medkit? Dexter. Affirmative. Astaga. Aduh. Mid. B. 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 Mission success. Okay, let's go. Kalau caster ya. Fire in the hole. Fire in the hole. Ada ya? Fire in the hole. Udah. Salah aku kenapa aku lihat. JK satu pun. Iya. DK ya, saya di mid nih. Iya. Dexter di mana? Di Caster JP di dia. JP dalam dia. Info ya kalau RB udah masuk. Iya. Yo. Wah, naik ya. Ganti JK lah ada kau. put. JK ada di Ya, apa ya? Kau pakai situ Ah, apa? ada nih, Kau ada. naik. Kalau WR 4 nggak naik pun. JK2 tuh Iya kayak. nih Pak 4. Ada kawan tuh. Eder. Mid kosong loh. Mid tuh, Bang. Mid itu kayaknya. JK turun. Arlock. JK 1, Arlock 1. Mid. Mid put. Hmm? RB put. Di mana? RB mid. Tatar ada bang itu. Ah, ditungguin saya. RB. Sekarat dia, RB. Mission success. Okay, let's go. Yuk yang nonton Ada- yuk. Ada Yang pakai nonton medkit yuk. kayaknya. Fire in the hole. Itu Dexter. Dexter. Udah. Dia udah tahu. Fire in the hole. JP put ya. Maksa. Liatin JP ya. Aduh. Fire in the hole. Oh JK masuk pula. Aduh. Oh. B. Ayo mati ya. Nice. Aku megang bom aku. Itulah salahnya kalau nggak quicking tuh megang bom, orang maju. Kita lempar bom orang maju. Masang deh. Arlock. JK. Fire in the hole! JK sih Aduh, koko. padat. Satu lagi, Bang. Ke mid itu, di mid dia tuh. Iya. Ah, bodoh. Nafsu dia. Mission fail. Okay, let's go. Hold this position.
position. Fire in the hole. Fire in the hole. Aku bantu Ade. Enggak. Oh, Affirmative. saya tadi. Lihat Pit, Put. Enemy Ah, Ade. di mana, Put? Mid. Headshot. Nice. Nice shot. Koko dalam A kan, Put? Liatin dong kok. Put. Nggak, Koko di luar. affirmative. Siapa namanya ntar? Si Dexter harusnya tuker nih, Dexter. Wow, dari mana nembak aku tuh? Dari mid ya? Oh, udah dalam A, udah dalam A dia, anjir. Bomb has been planted. Bisa-bisanya aku dibokong dari dalam A itu. Terus. Bomb defused. Nggak kompromi. Mission success. Okay, let's go. Oh, Kibet. Go. Fire in the hole. Fire in the hole. Affirmative. Enak nih Dexter, astaga. Di truk satu. Ya, kan DC. Oh, ketahuan anjir. Hey, Pada DC. Masih berapa lagi? Aduh. Mission fail. Udah aku di A deh. okay, let's go. Kau kan udah tewas. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Oke, ada bidangnya. Wah, rame tuh dalam A2. Dalam A2. Fire in the hole. Nice. Ada put, di A put, nice. Ada put. Di A luar dia masih. Sini JK. Enemy spotted. JP. B point. Asli di JP dia. Udah di base JP kanan. Triple box. Ah, Triple box put. Duh, put gak ada. Nice. Untung leh HS put. Mission success. Ayo bisa ya. Okay, let's go. Nice. Sabar Bang Dek. iya. Ya, ayo liatin sana aja, ya. Fire in the hole. Fire in the hole. Ya aku sini aja put. Yo. Bang Dek, mundur Bang Dek. Wow, udah mati aku. Cepet kali dia lo nembak lo. Dia di A1 put. Nice. Ada JK Dep. Sabar Bang Dek. Jangan dikejar Bang Dek. Bomb has been planted. Di B. Ya Allah. Arlock ada. Di mana? Aduh. Set bomb. Jago. Jago mereka.
Gila mainnya dia paling dong kepalanya ditembak langsung. Okay, let's go. Bisa ya. Affirmative. Fire in the hole. Fire in the hole. Jangan terus dong ya. Hmm? Ayo jangan ini dong, jangan mati duluan. Susah put pakai dual put. Kan udah bilang kau. Ada di air. Enemy spotted. Yo, aku bantu. Ini ada ya. Ya, aduh. Ayo Bang Dexter. Fire in the hole. Ah. Aduh. Kaki C lagi ngonyol. Kanan ada Iya. ya? Kanan. Bomb has been planted. Red team win. Susah kau pakai dual ini. Udah. Ayo udah nggak usah. Udah sini aja. Aku aja yang duel sini. Gak usah put, pakai senjata apa yang kita bisa aja. Ya. APC aja lah put. Jadi males main. Mana si Koko ini? DC dia. Nggak login lagi. Asmi. Udah beli PC itu Bang Koko. Pakai laptop. Oh, Laptop, masa laptop sih dia? iya masih laptop. 45 skor tadi ya. Lah kenapa? Kok tarik DS ya Asmi? Lah, Loh, kok kenapa nggak bisa ke situ Mi? Apa ya? Kok nggak kau bilang tarik DS? Kok salut nggak? dia. Kalau aku yang keluar dulu kan, file tab dulu, susah. Oh, DS-nya kena apa? Yang lalu. Kena phishing ya? Lah, Enggak kok. Cuman tadi kalau misalnya aku yang join, aku tuh alt tab dulu. Nanti loh kok error takut lagi. dia? Nanti error lagi apanya. Kenapa ini kok lari dia anjing itu? Kenapa ya? Mereka menang, mereka yang kabur. Ini kadang si Dexter nih. Dexter pakai dual. Tapi dia malah di JP. Seharusnya tuh yang kayak gitu. JK. Jarak dekat aja. JK di mid. Maksudnya mid gitu. Jangan ke JP. Ngapain ke JP? Kadang tuh yang Matilah. Dual jangan di JP, iya. tuh dia dual aja pakai apa? Pakai baret Asalut. Enggak Kan- ah iya. Ini baru semasin kan put sekarang. Sekarang submasingan tadi Asalut ya, mana ada rasa. Ya iyalah. Masih live Den, baru live aku. Login Den. Baret hijau. Ya keren. Ngapain sih baret merah? Iya, enggak musim baret merah ya. Iya. Sombong amat. Iya enggak. Nah ini. Aku pakai baret cem nanti baru tahu. Loh, ini klan kau Det. Iya. Silent. Dia tahu nggak kau di sini? Cara mukrasa tahu Nggak, deh. Nggak tahu ICR. Nggak tahu dia. Wah, lawannya tuh rata-rata dual 77. Ya, iya kalau BBM gitu mah. Udah ya, dualnya aku aja sini ya. Hmm. Dual aku, nanti ayah pakai APC aku. Mana? Bentar. Sekolah apa jam segini? Eden. Emang ada sekolah sore ya? Homeschool. Bang Asmi. Oi, Bang Asmi. Kalau dual itu harus ini, harus apa? Quick change itu enak. Nggak usah ya. Kita pakai apa sih? WR2 sama RD1 ya? Titel APC aja. APC always. Dah ya, aku dual deh. Ready. Kalau menang sudah biasa. Gampang tinggal GD. Ah, masih banyak kok ini winnya jauh kali. 81% loh win rate-nya. Ini ayah dulu kalian di GBN ya? Heeh.
Oh, bukan beli jadi. Enggak, dari kecil ini ada itu. Dari bikin ini klannya. Dari bikin, dari newbie. Tanya Juga no, ayah. Woi, dia. lupa aku. Astaga. Astaga, APC yang ini pula kau lo. Astaga, Ya. yang enggak jelek APC ini put. Reaksinya Bagus ya. Bagus. enggak, reaksinya 63. Cover me. Plan, plan, plan. Hole. Fire in Di the bawah hole. dia. Kulkas ada ya. RB ada. Has been planted. Fire in the hole. RB. Iya. RB udah mati tahu. Fire in the Enggak hole. ada RB. Mid. Asmi, ket kamu. Iya ada. Ada di sini. AKP ada. AKP. Ada, Mi. Fire in the hole. Biar aja. Lewatin aja dulu. Double kill. Iya. Enak aku. Orang mau pistol tadi. Oh, biasa. Den, Biasa. halo ya, halo Den. Sukses. Login Den, sini Den. Okay, let's go. Mana put, cepet put. Sabar atuh ya. Gak usah kau tembak-tembakin pelurunya, jadi aku gak usah reload lagi. Fire in the hole. Fire in the hole. Oh jongkok pula dia. Ya menang T77 lah. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Set B 1 ya, set B ya. Kita. Di Arlock 1, Arlock. Oh nice. Den. Plan. Pen lah dia. Dex. Plan Dex. Dia gak Ada ada. nice. Plan Dex. AKP 1. Bomb has been planted. AKP. Tapi bengong, Bang Aspi bengong. Enggak. Mati. Anjir. Duluan. Arlock. Mid 1. Akhir. Aduh. Nice try. Masih sekolah ya. Oke Den. Jangan lupa di like ya Den. Bomb Di defused. share. Ya dan Rajen tuh ngomen. Ini 4 Beda orang. sama Mission Putra. fail. Beda emang. Beda sama Putra. Okay, let's go. Nah, woi. Putra nggak pernah komen. Fire in the hole. Fire in the hole. Dia tinjak nih. Fire in the hole. Ada nih ya, setnya kayaknya ya. Gila bisa masuk loh. Gila, kok nggak masuk loh. B dapat aku nih B. Go, go, go. Ya Ya kita narik ya. di Tahan jam dulu Ada aja. ya di JK. Wow, langsung HS dong. Set B. Nih tarik nih. Ada Bang Dep. Iya. Fire in the hole. Dia nggak mati dia. Dep aja. Ke aja. Aduh, sorry. Om jika datang. Dua musuhnya Mi. Bisa nih. Pas limit ya Mi. Kalau feeling aku sih di Arlock deh tuh. Kalau nggak di Arlock ada RB. Itu. Kirain bangke itu. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole. Ini ya, flarein ya. Wow, gila.
Side A ada. Masa Fire in the dong. hole! Bisa, kamu bisa ambil dari jendela. Aduh, datang dia. Nice. Anjing. Awas dari JK. Awas dari JK, Mi. Ada nih. Ah. Rame. Dua-duanya dual semua deh, Bang. Wajar lah. Mission fail. Okay, let's go. Udah, jangan ke situ lagi ya kalau udah mati sekali ya. Anjir, Nah, T5. Fire in the hole! pakai ini, Bang. Bang Dev, pakai C5, Bang Dev. Biar ledakin dulu. Fire in the hole! B aku dapat B ya. B dapat aku ya. Beda, Abang ya? narik. Pasang ya. Enggak JK ada RB. Alah, JK-nya. Anjir. Antam JK-nya nih. Alah. Anjir, aku datangin bomnya. Nah, ya. Ah, dah. Itu loh Put, susahnya ya. Yang itu Put. Kenapa? RB. Iya. Harus tekan yang tombol satu lagi, Put. Langsung terlempar dia, Put. Ya udah, nggak usah kayak gitu ya. Aku aja nggak kayak gitu. Aduh, Dengar, sial. bentar, lagi dengar step ini. Wah, kalau pasang bom gue liat lah. Naik turun. Anjing. JP ujung. Mission fail. Okay, let's go. Ayo, up. Putra ayo, oi. Putra nggak ngerti lo pakai dual lo. Ini. Makanya berangkat Oh bom. iya, aku ya. Dualnya di bawah semua ya. Fire in the hole! Anjir, diincar saya, anjur. Fire in the hole! Live YouTube semua lu ya. Fire in the hole. Di JP ada satu nih. Astaga, ada. Hit itu di set B. Wah, anjing. Luar A ya, luar A. Pintu masuk A. RB 1. RB 1. Wow, decoy dia ya. Dapat. Atas semua Put tuh. Ya. Simat mau pindah room ya. Hmm? Itu room 12. Biarin lah. Kita war aja terus, Put. Nanti gampang bawa room lagi. Coba satu plan yuk, coba yuk. Satu ini yuk. Ya bawah itu, Put. Di rumah. JK. Loncat ya. RB. Rumah frame. Udah limit juga anjir. Mission fail. All right, let's move out. Ya kok nge-lag.
bilang ya. Pintar. Fire in the hole! Set B, ada set B. Aduh. Nge-lag ya. Parah kali patah-patahnya. Fire in the hole! Kita ngeliatin belakang. Hmm. Pushing, pushing. Dekatin. Nah. Nge-lag ini. Bok. Blue team win. Aduh, capek. Yo. Pakai APC lah, Put, gua, Put. Yuk. Ya ampun, si Asmi kok pakai robot standar kok, Mi? Astaga. Habis robot koin, Mi. Baru habis. Bentar. Ini JP di mana, slot berapa? Yang dekat JP. JP slot bawah dong. Iya. Siapa nih? Ayah mau A. Aku Aku aja. ada. Aku aja ah. Aku pakai APC. Tuh. Ngapain keluar, buka aja slot bawah tadi. Gak apa-apa. Put. Salah join lagi. Aduh. Nggak, sepi kok server ini. Jam berapa sih? Aduh. Aduh. Ya, ready. 4 orang dual coba dia tuh. Pice pula. Kita nggak ada yang pinter main dual, Put. Iya. Namanya klan RR. Nggak ada pinter pakai dual. Okay, let's go. JK-nya, woi. JK, JK-nya, woi. JK, Yang JK. dual JK. Yang dual JK dong. Gila. Oh, nge-lag Fire in the hole. aku. Kacau. Waiting Oh, A1. ayah. Oh, apa yang penting kill 1, Put. Waiting A1 ya. Affirmative. Halo. Fire in the hole! Halo. DC kan, DC aku kan. DC. Nge-lag. Dari tadi kita banyakkan DC ya. Nggak apa-apa. Login lagi, Mi. Udah masuk. Kita naikin pangkat ini dulu, pangkat klan dulu. Bomb has been planted. Tangkal 10% lagi. Di kasir 1 tuh. Di kaca dia, Dep. Kasir. Iya, Ambil Bang Dev. patah-patahnya. Jangan tungguin Bang Dev. Kabur dia Bang Dev. Nice. Satu lagi. Aduh. Anjir. Bomb exploded. Apa tadi? Mission fail. Loh, kok Asmi bisa masuk lagi? Let's go.
Enggak DC tadi cuman keluar aja dia. Enggak gerak dia ya. Oh, nggak DC, nggak. Ya, enggak. Midnya jaga ya, Put. Fire in the hole! Jika. Ada yang jaga-jaga. Bomb has been planted. Harganya Headshot. bocor. Kak. B point! Aduh, di aku. JK siapa yang jaga sih? Fire in the hole! Fire in the hole! Kill. Ah, Jaga, lanjut jaga, aja, jaga. lanjut aja. Saya tipus. JK2. Fire in the hole! Debus. Itu lek aku lo. Parah gitu. Aduh. Nunduk Bang Des, nunduk. Lepating, Astaga. nih. Cepet nih. Astaga, si Asmi ngapain nih? Asmi kok kayak gitu? Kok kayak gitu, Komi? Tahu. Ngalek dia. Okay, let's go. Ayo, Put, banget, Put. Kok malah minus parah? Dia tadi ayo perhatiin. Ayo. Kabar ya. Jika. JK-nya jaga dong. Nggak bisa main aku kayak gini. Put, kok JK aja, Put. Udah ya. Di mid. RB itu ada, Mas. RD udah masuk RD ya? Aduh, awas, bokong, Put. Fire in the hole! Fire in the Bisa hole. masuk ya? Dari mana? Dari mid. Fire in the hole. RB ada ya. Ah, Fire udah. in the hole! Mita kenapa jebol? Di Ami cepet nih. Bisa patah-patah aku ya. Ilham, halo ya, halo. Mission Cuman failed. BM Om iya War mau naik clan. Okay, let's go. Ya, posisi aja. Mana udah ada yang jaga. Fire in the hole! Kau jaga mid Tapi aja. jebol tadi aku Bang Des. Iya, dari mid tadi bocor. Jika liatin. Aku jaga mid. Saya JP ya. Jika bocor. Ya. Liatin mid. Fire in the hole! Jangan ada jam. Mid ini. Wah, spamnya pas Tarik kali ya, loh. Smith. Oh, Ya, mid ya, kan ya. nih. Masuk. Ah, udah masuk. Ntar ada yang di JK nih. Bomb has been planted. Fire in the hole. Tong sampah A1. Oh, ntar dia. Cari lain aja ya. Mission fail. Kill lah, Put. Astaga si Putra. Okay, let's Lagi go. mungkin tadi kebokong. Headshot. Fire in the hole. Fire in the hole! Beca lagi nih. Lihat JK. Iya Bang. Fire in the hole! Double Fire in the kill. hole. Kayak di mid ya. Udah ayang nggak usah ke mid. Bukan Nah, aku Aduh, si saya Dexter. lihat. Saya Dexter lihat nggak dulu. DS lagi. Kayaknya JP ada Bang. Enggak, ada saya kok. Musuh satu ya. Iya. Fire in the hole! Coba restart lu modem kau, Mi. Mi, Hmm? restart lu modem itu. Modem mungkin yang bermasalah. Enggak. Jadi,
Gak tahu emang jaringan lagi nggak stabil. Nice. Wah, ngajak war RR ya, Mission langsung kebantai itu success. Rizky. Heeh. Okay, let's go. Enggak, ngelek-ngelek. Si Asmi keluar masuk. KP Fire ada in the KP. hole! Oke deh ya. Udah ya. Heeh. Hit, AKP hit. Udah gua nggak mau maksa. Mati di mana, Fire in Smith? the hole. Nggak spam dia. Dia. Nah kan nggak jelas langsung mati. Bilang beneran. Dengar JP ya, Put, kalau Fire ada. in the hole! Ah. Jing. Dijang ada itu dijang. Headshot. Ya, tahan aja ya. Nunduk ya. Aman. Mid ada ya. Ini Udah masuk KP A1. ada di basket. Aduh. Fire in the Set A. hole! Set A. Banyak Bisa. kali asap ya. Fire in Yang the satu. hole. Mid awas ya mid. Midnya ada Fire itu. in the hole. Dikasih satu Put. Aduh, pintu juga ada. Iya. Bomb has been planted. Mana HyperX? gila. Mid. Anjing. Red team win. Aduh, udah. Dulu aku bisa ini. Ayo, siapa lagi? Thank you. Si Roy ini loh. Oh, siapa? Siapa? Koko. Kokos ini. Caraku udah keluar belum itu ya? Udah. Nah, kan di sini belum nih, lengket. Mau lawan lagi apa gimana? Boleh. Bebas ya. Astaga. Piton yuk, sesekali yuk. Kalau kayak gitu Mi, nggak usah live kok Mi. Kalau misalnya jaringan tuh jelek, nggak usah live. Tadinya bagus ini. Mm-mm. Start dulu lah. Yuk, ready yuk. Ayo Put, tunjukkan APC-nya Put. Nggak tahu Putra, heran aku lihat si Putra. Kenapa kau Put? Belum ada wajib kau. Anjir, cepet-cepet banget transfernya dia. Majunya. Ilham, nanti mau nggak ya war clan sama clan aku? Boleh. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Mid bomb mid. Fire in the hole! Waduh. Anjir.
Targetin put. Nice. Di tangga kayaknya. Awas di kiri. Tuh. Wih, tangga kan? Awas dari kanan ya. Kanan satu put. Kanan ada. Wow. Mission fail. Okay, let's go. Go, go, go! Go, go, go! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Aku udah masuk A. Fire in the hole! B, aku udah masuk. Fire in the hole! B point! Headshot. B, aku udah masuk. B. Masuk. Mid 2 ya. Wah, Koko AFK. Sabar, Bang. Awas dari mid, Bang. Tunggu Koko gerak, Bang. Tangga mid ada. Anjing. Itu ayah ada stepnya ya. Iya. Si Koko kayak gini pula main war-nya. Duh. Masuk. Yo masuk. Okay, let's go. Di B susah kah? Enggak enak di B. Fire in the hole! Sepertinya ada. Aku yang HS lu anjing. Fire in the hole! Di tangga B itu loh, tangga B. Tangga side. Fire in the hole! MCT ada Fire in satu. the hole! Wah, Koko malah diem doang kayak gini. Anjing. Ada si Koko. Lah, Udah lah ya, nggak usah war dulu ya. iya. Aneh ya tuh. Kok kayak gitu semua sih? DC. Aduh. Mission fail. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole! Cek. Masuk. Dah nyerah Bang Elon, sorry. Putus lagi, DC lagi. SDO lagi. Itu ya Bang Koko. Apa? Gara-gara laptop ya? Iya kan banyak yang pakai juga di rumah. Istriku ada, anakku pakai nonton. Ada yang datang. Jadi kalau banyak yang streaming lah, download lah apa ya kayak begini. Di kaca mid satu. Kalau main malam enak, cuma saya sendiri yang pakai kan jaringan internet, jadi pakai wifi. Biasanya jarang isi. Ini karena banyak yang pakai kayak begini. Di mid Kalau satu pakai tuh. Kalau pakai LAN kemarin di PC itu nggak kayak begini, biar banyak yang pakai. Emangnya kabel LAN nggak bisa dicucuk ke laptop kok? Ada colokan LAN-nya di laptop tapi nggak tahu nih. Saya udah coba bersihkan tapi udah nggak kedetek sama laptopnya. Bisa kedetek tapi kayak kendor gitu loh Bang Elon. Udah ini dol kalau bahasa Kanada dol. Udah nggak mantep, masuknya udah nggak pas, goyang-goyang. Dari JP dia kok Dep Iya. Saya sudah ada. 2. Kayak begini cuma siang. Tanggung maksud ayah pun Mission fail. naikin pangkat dulu, habis itu udah lah. Okay, let's go. Itu yang tujuan aku ngajak war. Karena udah banyak DC Fire kan. in the hole! Fire in the hole! Kalau malam enak Bang Elon. Ntar malam Fire pasti in the hole! Fire in the hole! Anjing kan. Kamunya jago-jago Bang Koko. Headshot. Bagus. Jago-jago.
Banyak kalau malam ya. Iya sih. Heeh. Parah. Iya. Kita main RR-an aja Pit, yuk. Ah, dapat. Nanti aja kalau udah punya rezeki lebih. Tadi markas Bang Elon. Iya. Aku tanda remit. Bomb has been planted. Ada dari JP awas. JP dia fix. JP mid. Nah, mid. Masih buka lawan pistol. Yuk. Nge-lag. Mission success. Aduh. All right, let's move out. Oh, kayak ini. Fire in the hole! 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 Tuh, bokok. Ngobrol. Royok dong. Headshot. Iya loh. Aduh. Chain headshot. Kanan, bawah. Dua musuhnya, Put. Bisa, Put. Wah, dari kanan. Blue team Dah. win. Yuk, sini satu lagi yuk. Kokoh. Apa-apa, tinggal GB kok. Enggak masih banyak kok ininya. Mana sih Kokoh? Koko udah nyerah tadi. Dia nggak bisa. Tadi siapa yang masuk DS tadi itu? Aku. Den, sini Den, cepat Ayo. Den. Cewek. Kok bisa masuk sih mereka nih udah di password? Dari Bisa teman join, mungkin. ya. Sabar. Bingung aku dah. Ya, Dexter. Surat Jabon yang pakai siapa? Roy. Nggak tahu. Roy. Snip dan Halo, pengen pakai dual. Satu lagi kita kurang. Siapa nih? Asmi bisa nggak Gomi? Aku coba dulu ini nanti DC pula lagi. Enggak, maksud Apa, ayah. yang penting cari XP. Iya, enggak. Lengket ya. Gini, maksud ayah kayak gini, matiin live-mu, nggak usah live. Gak ngaruh ya. Ngaruh Live tuh lah. Gak ngaruh. Nggak ngaruh kalau di sini. Masa? Ini emang baru habis hujan tadi nih. Kayaknya gara-gara itu. Bingung kayak gitu. Tuh, siapa lagi satu lagi nih? Oi. Si Roy ini susah kali loh, mending sama teman dia main. Susah. Kak, soalnya baru ketemu lagi. Lagi RR-an tadi dia ya bareng aku, keluar aku. Nggak, maksud ayah nanti dulu tinggalin dulu. Naik clan ini terserah dia deh, nggak mau ikut war nggak apa-apa gitu loh. Satu lagi ya. Bang Dep itu ada Bang Dep. Kok bau ciu Dah. sih? Udah lancar ini kayaknya nih. Kok bau ciu Ayo. ya? Coba habis nyiu, Cak. Udah. Ayo. Oh, enak ya. Bujuk APC semua. Yuk, put, ready put. Lama banget orang.
Okay, let's go. Go, go, go! Wih, tumpuk itu. Lihat posisi dong. Fire in the hole! Aduh, A-nya. Fire in the hole! A point! Affirmative. Bantu ke Ami. Bomb has been Fire planted. in the hole! Ini udah A masang point! aja tuh. Tuh di tes A. Waduh, udah susah ini. Gak susah ya. Masih hidup semua Fire in the malah. hole! 5 orang. Nice. Hit 1 kamu. Awas mid ada. 2 orang aja jaga di B lo. 2 orang jaga di B, 1 di mid, 2 di A udah. Aku di mid ya. Oh. Di B lah kau, nggak usah. Ayo udah di mid. Di A kali ya. Udah gua di A dan lu di mid aja. Iya ya. Ya, kita berdua put. Sangin C5 aja di pintu Mission masuk A itu. failed. Okay, let's go. Info ya, Dan. Ya. Go, go, go! B siap ya, B. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Masih di atas. Put, bantu mid, put. Hah? Bantu mid. Masuk Udah, Ami. udah. B. B udah masuk 2. B udah masuk semuanya. B. Bomb has been planted. Fire in the hole. Nice. Dan Satu lagi nih. Bodoh. Aku aja pas war Mission fail. Okay, let's go. Keluar mid hit. Wah ampun. B mi. jago-jago ya. Tarik mid, put, tarik mid, put. Dan, bantu B, Dan. Aman masih B, Ada mi. Di pintu nih, lempar bom nih. Ada bom. Fire in the hole! Masih di atas mereka ya. Mereka masih di watching B rame. Fire in the hole! Bantu B, put. Li, siap-siap nih bantu B Fire Li. in the hole! Nice. Ada, Dep. Mid ada yang jaga. Ada. Putra Oh, itu. Putra. Orang B semua, berarti orang B semua. Orang B semua. Udah masuk B. Set B put. Awas kiri. Set B. Gila. Keker dia ya. Oh enggak. Bomb has been planted. Satu lagi put. Bawa put. Kanan kiri. Tangga besar. Kiri. Oh enggak. Nice. Oh, pindah ke situ dia. Aku pikir ke tangga kok. Dep, aku dengar di tangga ya. Saya dengar di tangga. Berarti lari ke situ dia, Kak. Bomb defused. Dari tangga besar ke Mission success. pintu itu dia. Okay, let's go. Fire in the hole! Nih, kurang orang dia. Kita bisa. Ih, semua lagi. Tarik put. Kelihatan put. Kosong bang. Tarik ke mid aja. Fire in the hole! Fire in the hole! Mas mi. Nice. Ada satu ini ada. Ada satu put.
Dan B rame. Dan B2. Nice. Ah, satu lagi nggak kena. Dan kalau di pintu ada tapi itu tuh bom gua. Fire in the hole! Masih di atas dia put. Dia masih. Iya bang. Masih di atas. Iya masih bang. Sabar ya, masih di atas ya. Biar put. Mobil, truk. Nice. Orang-orang tuh dia. Mission success. Ayo, bisa nih. Nggak Alright, ngerti let's lah move tuh out. tai lah. Apa yang penting win. Fire in the hole! Jagain aja liatin bom gua. Fire in the hole! Ya. Tuh ini ngebul banget. Ada put. Masuk lah. Fire in the Masuk. hole! Astaga Den. Kan gue bilang ada. Lu tembak nggak? Mati. Nice. Midnya jaga ya. Mid. Jangan lawannya. Dan liatin mid ya, Den. Liatin mid, Den. Ayo bantuin B. Ya. B1. Udah masuk belum? Tapi belum masuk. Midnya aja ya, midnya. Ya. Turun tuh dia kayaknya ke JP. Udah kau bantu di A aja, Den. Bantu di A, Den. Biar Aya Belum. Enggak. Belum. Biarin. Masih aman kok ah. Bang Den. JP bang Den. Iya, kosong nih. Aduh, masuk dua. Aim point! Satu sudah di side ya. Fire in the hole! Bomb Jangan dari has situ been semuanya. Oh, anjing dikasir. Sabar dan. Gila di tank 1. Iya, nggak kena. Dikasir AWP ya? lah ya. Iya, dikasir. DP kayaknya. Oh, masang cantik dia. bomb exploded. Mission fail. Gila. Oke, Nggak ngerti lah, let's go. anjing. Aku ke A. Jaga B. Sini aku B. Jaga B. Jaga B. Ayo Dep, kita ke B, Dep. Oke. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Sabar bang. Lagi di jalan saya. Wow, sakit kali B-nya. Alah. B semua. Base. Satu keluar Bomb dari has been markas. planted. Gila mainnya deko ya anjir, mainnya deko. Ayo, Bang Asmi. B. Dia di atas ya, dia di atas. Di atas side B. Nice. Nice. Maju, cepet Tinggal bertiga. satu musuhnya. Bertiga kalian tuh dikasir. Rumah B. Dikasir. Nice. Nice. Bomb defused. Duh. Mission success. Okay, let's go. Ayo Bang Elon, B kita. Dapat satu aja enggak aku. Ngeri kali main ini. Siap. Cover. Masuk. Astaga, nggak kelihatan lo masuknya. Fire in the hole! Bomb has been planted. Di tank satu. Nggak tahu orang B itu. Duh. Ada ini. JP Ada di nih. kasir, Oh di Bang kasir. Elon. Wow. Medan Wah, DC ya. Dan Astaga. Okay, let's go. Tai lah. Udah. udahan aja kok bikin udah ya. Iya.
DC terseret aku siang ini. Oh, Fire in the hole! Aduh, ayah mati lagi. Fire in the hole! bang kill aku. Udah nggak mau itu loh, Put. Udah masuk, anjir. Iya. Lewat mid Gila. ya. Bomb Astaga. has been planted. Kok nggak ada yang lihat mid? Iya. Nice. Satu lagi yuk. Di tangga, Put. Kanan. Kanan, Put. Nice. Oh, sakitnya. Bomb defused. Duh. Mission jaga A deh. success. Aku jaga agak. Ya, coba. Okay, let's go. Midnya lihat ya. Aku mid. Midnya. Oke. Aku mid. Ya, B2. Oke. Ayah sendiri ya. Kosong A ini. Jaga aja sih ya. Awas dari mid, siap. Dari pintu bawah itu ada itu. Puncak siapa tuh mid ya. Yo. B ini 2 Put. Nice. Ah, ada 2. Fire in the hole! Tahan aja, nggak usah dilihat musuhnya. Menang ini. Ada capek. Fire in the hole! Itu ada C4 aku tuh, Bang. Aduh, ada yang Bukan, penting tuh. kenapa dipencet? Saya Bukan asapin aku, biar sih, kelihatan. bukan aku, ditembak. Oh, Ya apa? Ini jangan dilepas ya. Ya. Oke. Ini lah nih kayaknya. A kosong. Nggak ada, dia mid tuh. Masuk mid. Masuk mid satu. Waiting A ya. Pintu Nggak, masuk mid. aku jagain sini. Udah Bang Asmi. Bang lihat situ aja, Bang. Pintu masuk B. Nice. Ah, masuk betul. Tadi aku RTO ya. Mati satu. Pintu masuk mid satu ya, ada ya. Udah 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 Masuk mati. mid situ. Enggak ada lagi 2 situ. Oh. Dua-duanya di situ tadi. Sabar Bang Dev, nggak usah dimajuin, Bang. Di JP dia. Ke A, cepet. Nggak kill banget aku anjing itu. Aku DC. Wah, Gimana? ampun. JP. Blue team Gila, win. nggak Dah. ngekill aku. SSD kirim ke grup. Nggak ngekill aku anjing. Lanjut. Belum naik. belum naik kah? Belum. Anjir. Hah? DC tadi ya. Ganti lainnya. Ganti lain apa? Thank you dulu. Thank you Langsung dulu. ganti lain. Ganti lain aja lah. Ya, thank you dulu. Udah nggak semangat aku ini. Bilang udah down. Oh, mau main di ini ya. Ngomong Li. Ngomong apa ya? Thank you bilang. Nggak ngekill aku loh. Tai ini kan emang. Heran aku. Aduh, susah. Ini kayak begini ya. Tapi kalau pakai lem, RRGG. kalau pakai PC pakai lem nggak kayak gini. Ya. Kenapa ya? Si Dep pula, si Koko, si Barong sama si Eden ada sih. Iya. Tadi Mereka request time out. Iya, sering RTO. RTO. RTO itu kalau cuma 1-2 detik dia nggak akan diisi, tapi kalau udah 3 detik berturut-turut pasti diisi. Ya tadi OP-nya di restart dulu aku juga.
Jadi males main. Lagi semangat. Iya. Tadi nggak beban lagi kan gue main. Hai. Nah ini lawan ini nih. Di Jahanam e-sport. Wih, ngeri. Baby Kiran kata. Lama kali naik 1% aja ya. Lama ya, udah headhunter ini. Habis saya tanter apa bang? Battle tank ya? Masih headhunter kita, silver bronze dulu. Oh, Gold habis ini gold. Gold 1. kita win rate-nya Ya, 80%. kalau udah gold langsung 3. Dia nggak balik ke satu lagi. Pak, langsung 3. Iya, dia nggak akan balik ke satu lagi. Oh gitu. Kecuali komando satu speed lagi. Sampai di bronze 3, naik silver langsung 3, baru naik gold langsung 3, baru emang Gitu ya. Yuk. Aku jaga B ya. Mana jaga B, jadi Tero ini. Apa yang mau gue jaga? Enggak, maksudnya dari arah panggung. Lupa. Yuk. Aku sekali nge-use berapa senjata ini? 4. Kalau charge sendiri ya nggak apa-apa. Kalau charge sendiri nggak apa-apa. Jangan cara orang. Nah, Iyalah ya kali. Action. Ini Jayus kambing banget ya. Pakai SC dia. Sweet Bonanza tuh mainnya di mana sih Sweet Bonanza? ini god apa gitu. Judi. Astaga, game judi God anjing. of Olympus Speedfoot. Hah? God Olympus kalau nggak salah. Apaan ya anak sapsop. Kayak banyak kali case-nya lu. Siap. Jadi inspek. Dah. Polos. Yang kice cuman si Jayus. Iyalah. Jayus gitu loh. Jayus gitu loh, mafia pajak ya. Yang bisa pergi ke Bali. Uangnya banyak. Yang ini loh, yang megang Chris batik ini loh. Sok-sokan sop. Apa mau beli poin nih, nambahin poin Chris batik. Mau beli sop ayam. Gila. Jangan nanti dia nonton live-nya lo ya. Gak apa-apa. 99% terus 100. Apa Ilham? Belum. Lama kali naiknya. Ya. Lama banget sobat banyak. Oh, dia beli OA ya. Buset, ke event semua sekali ke event. Apa gratisan itu? Oh iya kah? Efek ya, berefek ya. Charge saya sudah nggak hilang. 41, 43. Ayo, ready? Ayo Bang Dep. Guys, biar nggak tremor. All right, let's move out. Belum, nggak usah. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the Fire hole. in the hole! Fire in the hole.
Set A satu, set A. Wih, dari Dua sakit ya. kok. Dua JP. Fire in the hole! Oh, JP. Sakit. A2-nya. Headshot. Udah masuk. Chain headshot. Ajar. Oke, habis. Menang bang, tuh bang udah menang bang. Mission success. All right, let's move out. Dan lagi dan Fire in the hole! Masuk bang Dep. Fire in the hole! Sabar, sabar. Fire in the Fire in the hole! hole! Fire in the hole! aduh piung. Anjir. Ah, Kanan ada Bang Elon. Double kill. Clear. B. Plan aja Bang. Tahan situ, Den. Itu aja, Den. Bomb has been planted. Bro, kok kayak gitu aku mainnya? Sorry. Kok aku kayak gitu mainnya? Aku pikir udah FF tadi. Astaga. Bang Asmi minjem pistol Bang Asmi. Ya aku mau nanya kenapa sebagai orang yang melakukan kejahatan Bomb defused. Enggak juga. Cover lagi, Den. Mission Iya fail. bang Dep. Itu tergantung di kejaksaan. Lu Alright, saja let's Bang move out. Dep. Tuh Bang Asmi, woi. Halo bang Dep. Masuk bang Dep. Kan Halo bang ada Dep. Fire in the hole! B1 ya. Di TK dia, Fire in Dep. the hole! Fire in the hole! astaga, sekarat langsung, Bang. Fire in the hole! Patah bang. Belakang. Aduh. Ah, udah hit aku. sakit banget guys ya. Oh lurus banget ya. Aduh. IA ya. Halo guys. Halo guys. Siapa tuh? Biasa Bentar, guys. lagi dengar step, guys. Si ganteng. Anjing. Si ganteng guys, biasalah. Si ganteng dari gua antik ah. Hadir. Kalian sih nggak info. Maksudnya biar denger step. Mission fail. Okay, let's go. Go, go, go! Nice, dead. Nice. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Wah, Double kill. iya. Put jalan. Put depan kau ada Put. Mid. Di bawah Put. Ada itu ya pakai SC. Fire in the hole! Oh, udah narik dia, udah ke B kayaknya. Pasir, Ya. pasir. Triple kill. Plan. Jaga Panggungnya posisi guys, jangan nunggu. Bomb has been planted. Awas pasir. Pasir. Musuh satu ya. Pasir. Ah, Oh. itu. Oke tahunan. Buset. Mission success. Okay, let's go. Lagi dan. Yuk. Fire in the hole! Awas dari JP. Fire in the Headshot. hole! Tinggalin aja itu Put yang di A. Ke B aja.
Fire in the hole. Pasanglah ke Oh, B. nice. Nice. Udah mati semua. Iya, Apa? gua kaget. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole. Wah, JK udah maju, JK anjing. Fire in the hole! Nggak bokong aku JK. Fire in the hole. Bawah Put, ada Put. Ya bang. Allah Akbar, bengong gua. Di set A ya. Ada JP-nya bang. Awas, Oh, satu. di A2, A2 satu lagi, Dep. Sini, dekat aku ada sini. Aku plan. Oh, cepet. Godain aja bang deh. Nice. Nice. Plan B ya. Bomb has Plan been B, plan planted. B, cepat, plan B, cepat, plan B. Bener. Muter, Den. Sana aja ke sana. Ada JK. Nice. Itu nggak usah kepala-kepala udah. Sans, di hatiku cuma ada kamu. Mission success. Anjay. Anjay. All right, let's move out. Wah, kau, Den. Go, go, go! Bang Asmi, gua bawa ya. Ada Put, dekat tong sampah. Fire in the hole! Iya ada. Fire in the hole! Anjir, ada orang. Kayak. Di mana? Fire in JK, the JK. hole. Wow, duluan dia nembak. Awas, orang dari Arabi ya. Dan jaga mid kan. Awas JK ada. Ada, Asmi. Assault ya. Aku liatin jaga kok. Oh ini di jembatan. JK A, bawa ke JK A, awas. Kiri mau Put. Ada Put situ Put. Ah, Kiri dia. di tempat tadi Put, dari JP Put. Dari JP maju Put. Iya, tuh ada tuh. Ada depan kau Dan. Belakang Put. Kaget anjing. Aduh. Den ke JP aja Den. Dan Pakai jangan SC. Mission bingung failed. dan. Hah? Oke, ke JP aja sana, JP panggung. JP pakai SC nak. Ya Dan, lu JP panggung gua bawah. Lu atas Dan, gua bawah. Halo. Fire in the Wah, mid satu, astaga. Fire in the Jembatan hole! mid. Jembatan mid. B dapat. B dapat. Net B ya. Net B ya. JKP 2. JKP 2. Awas. Astaga, dua orang. Lo si Eden kemana kok lama kali? Ya, aduh Put. Sabar ya, aku tadi gua mati ya. Hit itu Eden. Hit itu. Ke B aja Den. Ada Dan. Tunggu, ada musuh saya. Ada musuh di saya. Pas dari mid. Dia di triple box itu loh, tau gak? Kalau triple box B. Iya. Ben, Dan kamu udah dekat B kan? Udah. Udah. Bomb has been planted. Fire in the hole. Anjir. Tunggu, Ada Nenek. depan. Rumah Den, kanan. Ah, itu depan. Belakang. Sabar. Belakang. Dan. Belakang fix. Gerak Dan. Belakang fix. Kiri. Kiri JK. Dia lawan. Ulur. Nice. Red team win. Jangan nyender bang mainnya. Jangan nyender, astaga. Sosokan si Eden. HyperX ini jadi kedengeran. Ya, ntar aku buat akun ketiga, oke. Aku udah dapat HS 318. Hah? HS. Pegang RM bentar, aku mau WC. Sebat dulu bang biar nggak tremor. Masih full Bang kok. Bang. Si Jayus dia hijrah dia pakai T77 anjir. Jayus pemain charteran ini.
Pemain charteran. Jago biasanya dia pemain charteran tuh. Iya. Alip Safifatio ya, apa Lip? Opo Lip, opo. Yuk. Apa Lip? Mau ikut war kau Lip? Di akun ini udah subscribe, oke makasih. Oh Ilham, astaga Ilham itu ternyata banyak kali aku mau Ilham. Banyak lagi Ilham, Ilham ya. Ada yang suka mabar sama kita RR itu loh, Ilham itu. Banyak akunnya. Akun apa sih? Itu loh, Bibi kirain tuh login terus loh kok. Kau kuat RM nggak kuat kasih ayah sini. Ke WC mereka. Aku Ilham, iya. Siapa dari sininya? Ini siapa ini yang lagi nonton ini di YouTube? Si Eden. Aku Ilham, sabar ya. Oke, Den, makasih Eden pula. Oke, Ilham, makasih. Okay, let's go. JP atas gue, JP bawah, gue liatin JK. Fire in the hole! Ya, Put, bentar. Aku lagi nonton live ayah tadi. Awas bom, lihat bom. Fire in the hole! Dua dia. Satu. Fire in the hole! Fire in Gimana? the hole! Nice. Mati. Den, badanin aja Den, badanin Den. Awas JK Put, liatin Ah, Put. ke JK Put. Kan gue bilang Put. Nice Dan. Den, badanin Den. Awas. Ini udah di pasir. Awas Dan, pasif Dan. Ada yang anjingnya, kali ya. Aduh, masuknya. Ah, ampun HS dong. Oke, Mission Lip. Oke, failed. makasih Lip. Gua selalu Okay, lagi. let's go. Kayaknya. Dan gue liatin JK dah Den. Ya. JKB, gue liatin JKB. Ada di Fire in the panggung satu. hole! Yo. Fire in the hole! Fire in the hole! Awas mid ya. Di JKB Iya, ada tadi. JKB ada JKB. Iya, awas mid maksud aku. Bentar. Selesai mati lagi. Mati. Nice. Gue bantu Put. Hoki anjing. Ah, nggak boleh merendah gitu Put. Ada di depan Bang Elon, ada itu. Dan liatin JP Dan. Enggak ada. Ya. Ada Put. Halo, dia baru spam bom. Kosong. JP kosong. JK kosong. Fire in the hole. Mana sih orang-orang ya? Biarin aja. Udah limit dah. JK masih ada. Aku mantek di JK ada remit ya. Memantek JK dari B. Mereka main stepping. Eh, Jadi kalau mau maju jongkok. Bomb has been planted. plan gak tuh? Buset, udah ngeplan dia loh. B. Nice. Kapan dia ke B ya? Kapan dia ke B ya? Dari mana ya?
Depan Aku mau Elon bintang, tadi. aku mau bintang 4, oi. Thank you. Aku nggak GB hari ini, Dep. Bomb defused. Maaf ya, Dep. Oh, si Dep juga mau bintang 4 kau, Dep ya. Mission success. Jauh saya bang. Jauh ya. Okay, let's go. Ya, ya. Fire in the hole! Dan kayak biasa dan. Fire in the hole! Eh, Fire in the hole! Fire in the hole! Di DP bawah. Ya, ya. Nggak ada udah spam. Awas B. Bantu B dong. Satu. Bantu B dong. Satu. Awas bang, kanan. Double kill. B semua. B satu aja B. Awas di KA. Udah mak ngeplan itu. Nice. Orang B Udah. last. Belas. B last. Bareng-bareng, Ben. jadi syarat itu. Ada sekarang put. Di mid dia, Asden. Udah di side. Oh di bawah dan. Den bawahmu, Den. Di mid itu, Den. Bawah bot, turun bot. Ini ya. Dekat box belakang, kiri. Kanan ya. Cek kanan kiri, put. Jongkok ya. Mereka stepping, diam aja. Tunggu aja. Dan Bomb has Di been A. planted. Dia. gerak dan. Put kanan, itu di depan mobil. Asap. Bom lu, masih nyimpen bom dia lo. Mobil. JP di JP. JP dari. Naik satu. Ih, Astaga. dikit banget. Di box. Pasang cantik dia, put. Bisa Anjing, mati lo. Bang, kata kalian aku jam Mission berapa? failed. Boleh, basing terserah. All right, let's move out. Bang, kata kalian. Iya, si Ilham mau ngajak war clan-nya. Boleh. boleh Bang Ilham. Oke, Pak ya. Nice, Dep. Kayaknya ada dan. Nice. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the Fire in the hole! hole! JK gua spam put. Enggak. Pasir. Pasir. Fire in the hole! Iya, pasir ya. Astaga, JP1. Pasir udah naik. Astaga, udah naik ya. Iya, Astaga. Ya ampun. Kok bisa lewat di pasir tadi? Tanden. Ada Den. Nice. Nice. Gila, jangan nyender pula katanya, anjir si Den. Pasir dan. Pasir. Tuh. Kuda ke B. Maju terus. Lewat kiri. Ada Den. Joko di atas, masih di side. Di side, cepet. Di side deh. Dengeran sih. Bomb has been planted. Keluar ya, Den. Kalau nggak keluar di dalam. Iya, luar di dalam. Kaget. Kelihatan sih. Oke, makasih. Ini nggak keluar sih, soalnya nggak ada bunyi duk-duknya. Okay, let's go. Go! Fire in the hole! Hati kita ya. Fire in the hole! Fire in the JP hole! put, ada put. Fire in the hole! Atas gun. Hit. Fire in the hole! Bom. Mundur, turun, nggak usah dilawan. Di B ada Bang Elon. Aduh. Agak langsung HS pecah palaku. Nice. Tanggung. JP 1 hit. Bang, ngeri.
Ah, kagak ada di situ rupanya. Aduh. Ah, masuk ya. Bang Dep. Aset. Tadi menang nggak kita Tero? Kalah? Menang ya? Menang. Menang dong. Tapi Bomb skornya has been skornya planted. susah ya. Bomnya banyak dia ya. Iya, dua semua atau. Jadi Fire in the hole! Yuk, serius yuk. Mission fail. All right, Kok let's jadi move out. satu kita? S dong tadi ada. Rame, Dek. Ini, Dek. nih teman Masmi. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Liatin JK-nya. Ada bang. Kayaknya Yunus. itu masuk itu ya. Kayak masuk pasir deh, masuk pasir, lihat dah. Pasir. Pasir awas. Ya. Aduh, gua Deh, di mid ini bokongnya. Put. Bokong. Maju Dan, maju Dan. Enggak ada di Masih pasir. JP. JK. JKB. Bang Asmi ada nih di tangga. Aduh, Iya, JP. tahan aja. Udah set B. Astaga, udah set B dia. Anjir. Mosko. Set B las. Satu lagi. Set B. Bareng-bareng Mati ya. kayaknya. Enggak, Awas pasir. belum. Oh, JP. Oh, di JP. Putar Dan. Belum, JP. Dan. Awas JK ya. Kita ke jembatan. Nah, sudah, Li. Benar, Li. Jangan situ, Li. Benar, Li. Ah, nice. Udah lock aja. JK. JK A. Fire in the hole! Aduh. Nih sini cover sini. JK. Nice shot! Aduh. Mission success. Okay. Kok bisa masuk terus sih yang di pasir mid gak jaga ya? Iya nggak ada Ada. Bang. Itu ntar saya isi. Kenapa mid gak dijaga coba? Aduh. Fire in the hole! Aduh. Fire in the hole! Mid. Oh, mid pasir. Arah ke pasir. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Limit ya. Satu orang aja. Dia naik ya. Udah ke B. Alah. Bosku nggak bisa pula. Udah ke B. Panggung masih ada satu ini. Ah, pasir. Bomb has been planted. Pasir. Red team win. Map apa lagi nih? Ah, skip. Aku skip dulu ya. Sini Roy. Map apa lagi nih? Donton. Ya udah tadi. Map lain lah. Udah habis. Safe house. Safe house sudah, Proven sudah. Blue Profit City, belum. Ini Proven. kan safe house, Bang. Nah, Proven yuk. Bebas mah aku. Ya, cara donate gimana? Kau klik itu loh, kau klik yang Saweria itu loh. Klik Saweria nanti pakai apa kau? Pakai Oppo, pakai Oyo, pakai apa? Dana. Oyo nggak tuh? Oh. Udah naik kah? Belum. Belum. Lama ya. Oh. Orang 5 kita sih. Susah sini ya. Hah? Susah. Enak Put main SK gua. Banyak patahannya. Yuk. Ready, Put. Yuk yang nonton yuk, di like, di share, di komen. All right, let's move out.
Oi, gelek euy. Fire in the hole! 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 KP ada Bang Dek. Ah. Karpet merah ya ada. Masuk ya. Wah, nggak mati dia dong. Mission fail. Okay. Kayaknya ayah sepi nih loh, Kak aja yuk. A point! Ah, tepi ya, tepi. Iya, biar rame kali di B. Satu orang doang tadi. Fire in the hole! 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 Plan B. Pasang lagi ah. A. Bomb has been planted. Fire in the hole! Dan jangan gerak-gerak Dan. Bioskop ya. Lihat Dan bioskopnya Dan. Dia Studio. anjing kena bangkat. Double kill. Nice. Mission success. Okay, let's go. Ayo, sepi ala nih. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Pas Bang Dek dari kiri. Woi di atas. Ah, sakit banget. Wahnya. Wah, jembatan. KP. Fire in the hole! Wah ampun. Nggak kena dong dia dong. Hah? FT apaan? Pastur apaan? Hah? Iya. Keluar. Kiri. Banget gak sih di sini? Mission fail. Okay, let's go. Go, go, go! Fire in the hole! Fire Awas in the bokong, hole! Fire in the kuburan. hole! Pas kuburan bokong. Fire in the hole! Fire in the... Wah, anjir. Spam bangke. Wah ampun gelap. Bah, nggak kelihatan aku. Ya aku pernah minta akun mau minjem, Mission kalau kasih lah fail. anak nih apa? Jangan, Oke, jangan kau let's kasih. Kalau orang minta akun mau ngapain? Fire Kau in the kasih hole! deh. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Kuburan. Fire in the hole! Fire in the hole! Sekabur aku. Ada kapi ada satu. Nice. Tower bagus. Kirim. Sama KP satu ya. Tower sama KP. Lawan 2, tower sama KP. Ah, kaget saya. Anjing. Mission fail. Okay, let's go. Go, go, go! Ayo. Kuburan. Fire in the hole! 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 Clear. Masuk. Wah, jembatan kampret. Di mid 2, 3 malah.
4. Astaga. Rame Kayak banget. diaduk 4 ya tuh. kuburan ya, awas. Lu pakai Ada di bawah ya. Belakang Bang Lip, kiri Bang Lip. Aduh, Wah. tembak apa itu? Double kill. ada lagi. Ada lagi. Ampun. Blue team win. Aduh, 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 aduh. Kita pegang dual. Ayo semangat, 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 semangat. Belum naik, Put. Bagaimana kalau aku tidak? Biar kan. Sama ya 1%-nya. Ngeri kan? Seret banget. Bagai mangleuy. Bukan nih kopak 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 kopak. Ipak. Apa nak? Hah? Oh, siap kata. Di dulu dong. Gua pakai WP ya. Bebas. Ayo. Emang ada kicik kau. Hah? Satu lah gila kau. Alip istri berapa Yo, pula? Yuk, jahanam woi. Kemana sih ya? Ih, bad cam semua loh. Bang, aku Naiknya yang kemana? mana bang? Yang mana? Rit? Jangan lupa di subscribe ya. Apanya? Naik pangkatnya kemana? Mutanter lagi ya. Emas. Astaga. Habis emas baru komando. Yuk. Yang penting kliennya udah terkenal ya. Aduh, DC saya. Aku yang Desi kok. Waduh. Aku ke A, jaga A. Lanjut. Lanjut aja lah. Okay, let's go. Koko. Gak usah keluar. Kenapa? Gak apa-apa, cari XP kita. Cari XP aja, Put. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Aduh, Ini bantuin dia dong. Jembatan ada, Roy. Fire in the hole! Ya. Ada ya, Put ya. Jembatan Roy. Jembatannya. Bokong. KP. Kok gue bisa bokong? Aduh. Headshot lu. Wow. Wah. Di B. Pegang senjata. Fire in the hole! Coba lihat set. Muter dia kayaknya ini ke A. Kayaknya muter ya, udah Den. Oh, abang jago banget. Enggak jago. Oke aja. Wow, aku siapa tahu janda banyak. Si Alip kurang ajar kau, Lip. Ngetek deh, cepet. Loh, nggak ada ngetek ya? Masih di B berarti. Ada. Tanggung A. Kanan. Tanggung A. Kananmu ya. Studio dia. Masang di A, cepet. Step. Bomb has been planted. Dibuk dia.
Mission Itu emang failed. gampang emang. Hah? Kenapa? Okay, let's go. Itu emang bang itu Go, emang. go, go! Fire in the hole! JKB-nya jaga dong JKB-nya. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Oh, udah masuk di B1. Di karpet Fire in the merah. hole! Fire B, in B, the B, hole. B, B, B2, B2. Gudang. Wah, bokong. KP ya, B2. udah masuk. Ada belum kok. Tadi set kayaknya. Di set, ada set. Coba lihat. Atas Li. Gudang. Atas Li. Oh, taruh jelek. Belakangmu, atasmu. Banget itu ada. Hah? Set. Sakit banget itu gitu. Sakit emang T77 sakit. Mission Ya nanti aku failed. nge-live deh ya. Okay, Apa? let's go. Nanti aku nge-live. Nge-live untuk apa? Nge-live YouTube. Iya, Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Ada yang jaga nggak? Ah, KP mas. Fire in the hole! di A kosong loh ya. Oh di A. Fire in the hole! Wow, naik ke atas dia. A1, A1. Di set ya. Uh-uh. Tahan dulu put. Ada put maju. Sakit banget 77. Uh-uh. Bokong banget. Kalau di live ayah nggak ada Mission Ilham fail. nggak akan menang, kurang ngajar kalau live. All right, let's move out. Ilham. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Nggak kena loh, anjing. Orang B1 put. Ada depan Murai. Siapa itu? Bomb has been Oke, planted. obat ya anjing. Di A. Nggak ada di B. Ada step. Ada step nih di B. Itu loh Roy, apa namanya? Perpus itu loh, perpus apa gudang, nah itu. Aduh, di A. Ah, Kalah mulu Bang, iya. Timnya DC Mission terus. fail. DC. Okay, let's go. Kalah mulu. Fire in the hole. Wajar bang. Kalau menang Namanya kita belajar. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Nggak ada posisi jemput ya? JKB. Kampret KP ya. Fire in the Aduh, hole! gua dijebak, Cok. Biar kok sama kuburan. Double kill. Turun deh. Si Kemit ya, awas ya. Ada JKB-nya juga. KP. Headshot. Mati. Mati. Gimana nih? Belum tahu. Aja jaga put, A put. Ada. DB. Anjing. Soalnya tadi itu Iya, salah. step berangkat. Oh, serius. Aku suka. Putra belum nyisir itu ya, kata si Sukses. Padel. Astaga, Put. Kok belum nyisir, Put, kata si Padel, Put. Let's go. Go!
Belum sikir apaan. Kata si Padel lah. Pakai Odel. Enggak, kata si Padel rambut putra nggak bisa disisir itu ya katanya. Benar Put. Fire in the hole! Fire in the hole! Bisa anjing. Fire in the hole! Ada emang tai ya. Fire in the hole! HP ada ya? Mati. Put lo di mid. Iya gua di mid. Oke. Weh, bokong, anjir. Dari mana? Tor, bagus. Iya, nice. Anjir. Mission success. Okay, let's go. Go, go, go! Fire in the hole! 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 Aduh, KP. Al atas ada ya? Awas. Tuh. Step up bener. Awas. Kurang satu. Baik. Wah ampun sekali. B. B. Awas, Bud. Mid satu, Bud. Kirimu. Bomb has been planted. Nah, Putra udah ngantuk dia. Satu lagi. Dari studio. Studio ada. Ada. Ada lagi. Nice. Satu lagi. Di atas boleh Put. Ada atas Put. Turun. Udah turun. Red team win. Ayo Dep sini Dep. Dep. Gak ada DS dia. Siapa lagi? Ini Ayo. nggak naik ya kalau kita kalah ya. Hah? Gak naik kalau kita kalah. Udah cari lain aja. Kapan menang bang tuh katanya. Apa menang? Mau cari yang lain? Ayo. Cari lain. Kick aja gini. Iya kayak mana DC1. Aduh susah. Tuh ada Bang Dian tuh. Hah? Terus setengah. Kemana bang? Kok aku di kick? Skip. Banyak yang DC kami. Itu. Yang mangga satu lagi. Sama. Belum kerasa soalnya kan masih kecampur sama yang kecil itu. Dupliknya. Itu belum terasa. Jayus masih ada ya bocah ya. Mana? Turun berapa lagi? 1, 2, 3 udah. Si Dian udah. Ini dulu Put. Apa namanya Put? Tero dulu Put. Tero. Najis guys. Najis gue tonjok pala lu nih. Ibu cah. Kamu lucu deh kalau Ibu cah minta gue tonjok anjing sini. keren kalau botak. Kita mau ke bawah amat. Rata mereka betul RR Put. Jamin aku. RR anjir. Kasihin tete. Belum pemanasan kalau belum RR gitu ya. Iya, ngedumel be gue tajam. Ayo RR aja bilang yuk. Ayo RR yuk.
Udah Put, langsung ganti aja Put. Ngapain dosa? Anjir, warna apa itu RR? Gak apa-apa, ayo. Kalah terus, Yan. Ayo tuh diajakin. Ya kalau Ayo, kalau jago, jangan Put. ya, Ayo Bang Put. ya kalau jago nggak usah dilawan ya. Ayo. Jangan dipakai dulu Dia mau, APC-nya. ayo. Dia mau. Rata kau. Udah pada di belakang aja biar aku yang lawan. Jangan 160, Put. Oh, udah, boleh kayak gitu, oke. Ayo. Fun aja. Pen am. Yuk. Hihi, asik. Akhirnya mau. Pakai APC Roy. Rata mereka ini. Ntar aja ya. Ngapain pakai APC di biar ya Ciroy nganggap remeh loh. RR aja ya. cetek gitu mah. Ya enggak. Dia lagi nonton ya. Dia lagi nonton. Iya, rata mereka nih. Ayo. Ayo. Jamin aku rata. Ayo Put. Ah, gaskeun Mamang. All right, let's move out. Go. Jual nama ya. Headshot. Gak ada apa-apanya kotok-kotok kau di sini. Mati. Nah. Gede nggak XP-nya kalau RR ya Put ya? Nggak tahu ya. Chain headshot. Gede ya. JB, aku di JK, aku jaga JK. Maju woi. Dari tempe dia kalau RR. Ya. Tahu ya. Chain headshot. Belum paham ya. Dari tempe lah DRR, udah ada siluman. Ada dua siluman di sini, udahlah rata lah. Z. Salah, nggak bisa main. Salah dah kalau ngeliatin RR. Ini nggak ada apa-apanya lah. Kita kan clan RR, bukan clan BM. Ada apa-apa ternyata. Aceh. Headshot. Chain headshot. Bisa gerak lah kau. Maju ada di kasih. Nggak GG bang, tapi saya mau, ya itu kami clan RR. Aduh, skip banget lu. Nggak bisa gerak kalian kalau kami RR. Putra, cok. Putra sendiri kayak jadi. Suruh dia, si Putra aja suruh maju. Dia biasa aja. Headshot. Gimana lah? Flashbang cok. Kan kau begitu main flashbang. Headshot. Kalau RR mau dekoy, nggak bisa dekoy mau dekoy. Flashbang kampret. Itu nyala. Biar aja dia flash. Chain headshot. Enggak kan tadi kan dia mau Vio, dia kan mau nantang RR. Ayo RR katanya. Udah ayo. Headshot.
juga pakai jangan deh. Kiri. Anjir, Putra dibantainya tuh kena orang. Put pelan-pelan put. Headshot. Apa? Chain headshot. Dia yang ngegas. Triple kill. Bisa deko-deko ini dia put. Mau WH pun orang sini nggak bisa ya, kalau mau WH. Terus. Saya nggak ngaruh kalau dia Nggak bisa. Mati dia. kalau sekali jago ya. Salah. GG Bang Eden. Headshot. Apaan gua cuman kill 5. Enggak kebagian kill. Ini masuknya tetap keluar nggak sih? Keluar kan? War lah. Flashbang. Anjing. Aduh, dia aduh. Gila si Putra. Mamam sendirian dia, gila. Dia. Headshot. Buset. Baru keluar itu anak orang. Bro. Baru keluar. Chain Bola headshot. respon balik lagi dia, kasihan. Ada dengkul. Di atas. Cuci darah itu kali. GG 1 mak Bang. Kami klan RR gitu lah lama. Makanya kau lihat dah. Kami kan APC semua. Yakin dong. Headshot. Flashbangnya lah, abang-abang. Chain headshot. Iya. Chain headshot. Pelan-pelan put. Headshot. Jadi ikan ini. Ya, ikan lah dia. Kalau BM ya. Masa kalah jauh kan di BM? Chain headshot. Apa? Jauh skornya ya. Dia semua Bang. Hah? Dia 2. Iya. 2 ini. 2 weekend semua. Chain headshot. Headshot. Anjing gue flashbang ini. Double kill. Gak ada minus mereka loh, minus semua. Headshot. Chain headshot. Kotak-kotak mau apa, mau duang. Gak akan bisa nge-kill mereka sini. Chain killer. Ayo Roy, kok komik skillnya pas-pasan? Apa cuma main nge-kick doang dari tadi? Headshot. Apalagi nge-kick doang. Karena aku pakai kice, jadi lagi main nge-kick aja. Biarin Putra aja udah. Sama Putra aja udah beres. Nah, tadi gua nge-kick aja. Wih, gila. Kaget tuh Jayus. Jayus jago Jayus. Dijahit deh. Jayus yang jago. Set dah lah, gua mundur lah put.
Kan mereka kan tadi dibilang bukit bang, mereka nggak mau kan. Iya, ya Itu udah. kan udah diferensi makanya. Orang lain. Gua diam aja. Jangan puji Jaris bang, baper dia. Keren. Wah, milik gua diam aja lah. Dia dapet Kok dia si Jais itu dikit, tapi dia T77-nya mantep ya. Jago ya dia. minus. Jago deh. Kalau jago kayak Putra lah. 46. Alah. Beda dia. Itu coba. Anak BR ya. Anak BM dibanding anak RI jauh. Headshot. Jauh lah ya. Menang anak BM. Ya, Chain kalau kayak headshot. kita lawan anak BM ya pasti kita jadi ayam. Itu aja. Mereka KRR ya mereka yang jadi ayam. Biasa aja ya. Iya. Jadi guys, jadi tuh main seperti itu ya. Juga pakai jet T77 Jayus. Gua main nge-PK aja tuh tadi lah. Keluar semua mereka, nggak tahan. Ya, Headshot. tinggi tempatnya. Chain headshot. Chain headshot. Gila udah ke 50 aja Putra. Buset. Headshot. Mereka ayam-ayam badan loh. Ya. Begitu sulit. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Jadi pencet-pencet layarnya deh. Aku saranin kalau main RR jangan pakai dual dah. Ini pakai Oh, single aja. nggak akan bisa nge-kill. Iya, dengan Tego daripada Headshot. Chain headshot. Jangan PK aja. Udah 57 si Putra, nggak ada lah. Berapa persen? Setengah? Masih banyak. Headshot. Go, go, go! Headshot. Alas ya, Bang Roy ya. Gue udah tadi mengeki anjir. Gue di belakang aja. Ada yang mati kita. Killnya banyain loh biar XP-nya gede. Headshot. Jangan Ngaruh ya? dikit Nah, dapat kan? Tuh. Chain headshot. Chain headshot. Red team win. naik nih. Wah, naik. Naik ya. Skip makanya.
Naik. Nggak mau skip, ya lanjut RR lah. Belum ceng. Kan udah dibilang skip ya kan? Iya, kita bukan bilang nggak kuat, kita bilangnya skip bang. Ya kalau skip, ya tahu diri aja. Udah ya, mending ini aja ya. Kan udah dibilang skip, mau cari lawan lain gitu loh. Mau isian deh dia deh, RR deh. Rotonegoro pasti dia. Udah naik pula klannya loh. Ya, aku off dulu ya. Off kau. Yo. Ya udah naik yuk. Main RR aja kita. Yo, berangkat. Bang Dian belum ngeluarin. Ah, si dia. Iya, Bang Dian parah banget ya. Enggak, tadi kan mau naikin clan, makanya aku paksa-paksa tadi lo war. Lawan yang kayak mana pun tetap war kayak gitu. Yang penting naik ya. GG Bang. Iya. Lawan Bang Shinigami, Bang Koko. Bukan sembarang kali. Ayo. Stop gila. Begitu susah cari gantinya. Nonton aja coba di YouTube aku tuh loh. Aku main RR terus kami. Seluang war itu. Sini room ke satu. Aduh, roomnya jelek pula. Cari room yang kecil dong. Aduh, nge-lag. Sini room 9. Aduh lo nih lawan Bang Koko dulu aku. Udahan BM-nya. Udah. Astaga, udah, warnya udah. Makanya aku beberapa kali bilang sama Roy, sini Roy itu loh. Aku mau supaya naik aja klannya dulu. Lagi bikin kopi. Enggak, kau tadi samain sama temenmu tadi itu. Oh, tadi mah iya. Aduh, Bang Koko Bisa kau dukung aku. Banget, Mat. Kalau buat mati aja anjing. Ini sebab di luar. Kita bomnya. Suara lu mirip bohongin, Jo. Anjing, kita kan man. Kalau buat mending turun. Santai-santai, biar gua aja yang bantuin. Mantap, Mat. Jelas banget. Begitu susah cari gantinya. Cukup dikenang saja. Bila hati sudah kita ini tertiga.
Di room berapa? Room 12. Aduh, sakit perut pula aku. Room 12. Room siapa tuh, Roy? Penuh kah? Penuh. Ada penuh ya. Masih lama nggak? Baru 102 kilo. Aduh. Hah. 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 Kok sakit perut aku ya? Ngecit tuh. Gasken, nggak ready, nggak ganteng, wah kakak mamam. Jo, Jo udah hilang Jo namamu Jo di donasi. Sawer lagi Jo. Jo. Sawer lagi. Udah hilang namamu. Masih lama Roy? 7 lagi. 7 lagi. Gila loh, tantangan war tadi loh. DC1, DC2, aduh. Mau ngomong apa coba war DC-DC kayak gitu. Sini ya. Udah. Udah. Penuh. Halo ya. Penuh. Bilang slot aja. Bilang slot deh. Udah. Oh, udah. Bentar. Nanti nggak aku pakai pula medik tuh. Oh, udah pakai. Ayo nih titik penghabisan APC nih, ayo. Siapa? Aku. Loh, emangnya kemarin kau beli APC berapa hari? 7 kan sama helm 30 hari.
7 hari, udah 7 hari ya, Bang? Udahlah, nggak kerasa ya? Masa? Iya. Maksud ayah kemarin itu, ini maksud ayah kemarin ya. APC itu sebulan gitu loh. Pakai pego ya? Mau pakai pego aku? Hah? Mau pakai pego. P90. P90. Susah. Jamin deh. Belajar ya. Wih, naik B4 ya. Mana kadonya? Hai. Kamu begitu. Ya elah, guys. Tabung dulu. Gua ada nih rokok nih. Ya gaya buat anjing 31. Kalau si Jo kalau si Johan belit. Hai. Loh, si Roy mana? Woi, bot. Roy. Bot. Mana si Roy ya? Roy. 44. Roy. Oh, Astaga. Bang Roy. Sholat kali ya? Enggak, Kristen dia sama kayak ayah. Makan apa? Oh iya, jaket P99. Jangan kuisi kali. Iya kali. Kencing di celana kali Bang Roy. Iya, sabar deh, gue mana ya P99 ya Wih. kemarin gue Dewan kalah. Kemarin gue kagak mandi. Aduh, ini kita minta HP aduh. Udah jam 6:30, mandi dulu harus aku ya. Astaga. Ya, Ro, mat. Iya nih, Rahman yang bayarin. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Yuki ya, bang, salah bang. Helmet protection. Salah. Enak ya pakai pego ya. Boleh nak. Nanti aja dulu nak. Nanti aja dulu. Nanti ya nak ya. Oke. Oke bos. Kunci pintunya nak, bawa asap rokok nak. Tuh orang dua tuh di kanan itu. Kiri bopong masuk. Oh, nembak opo aku kiri maju. Anjir. Oke. Kalem. Ih, bajingan red dog. Headshot. Panen. Bokong dia. Mandi dulu aku ah. Dari pulang kantor belum mandi aing. Aku juga dari pulang sekolah belum mandi. Masa? Tadi habis nonton live aja kan langsung ke warnet. Gak kena nembak aku anjing. Makan dulu guys. Bokong.
Helmet protection. Oke, kembali bersama saya Ilham. Nanti sepi klannya. Yang login sepi, nanti aja warnya. Headshot. Agripan dulu bang. Baru Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Tuh, lamanya reload. Ye, dibadanin baik. Astaga. Nak bokong terus saya. Helmet protection. Helmet protection. Saya minta medkit ya. Wuih, bajingan ini. Masih lama, Den. Masih bang. Berapa lagi? 7473 masih Ray. Wuih, bajingan ini. Ayah kenapa ya tumben ya? Helmet protection. Publik berapa siapa berapa? Oh, publik 1112. Aku ini. Aduh, pulang kerja langsung ngajak war gitu loh. Mandi belum. Tidur siang pun udah. Biasanya ayah tidur siang pasti. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Publik 1, saya per 1, room 12. Aduh, bench ITR siapa nih Yayak? Helmet protection. Udah ramenya. Helmet protection. Enggak si Jaiden itu. Iya, 1112 benar. Ayo Mat, semangat Mat. Helmet protection. Pas bro. Shot. Anjir. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Aduh. Headshot. Tuh, satu lagi tuh. Aduh. Helmet protection. Dengan retop. Chain stopper. Headshot. Halo guys, saya ganti akun lagi. Ya ampun si Ilham ini. Baik kali akunmu Ilham. Awas. Protection. Naik nambah. Gila.
Helmet protection. Ih, panen aku. Need backup. Astaga, bokong. Chain headshot. Chain headshot. Helmet protection. Blue team. Aku mandi dulu lah. Sama ya, off juga. Enggak, aku mandi Balik aja dulu. dulu. Kak, masuk ke tabungan, Kak. Mahal ini, gacul ini gua. Nenek gua.
Oke sayang.